Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas lima jemu. Li sengkal ngelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang bikin ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Li sengkal ngelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang bikin ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Li sengkal ngelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang bikin ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
atuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Lo kan percaya jak balian di keto-keto tak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan onde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang ngurupan pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirbian tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal onde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang ngurupan pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirbian tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Okey nak. Ada dalam malam. Pak Sakim.
sing adana ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan capang hidup ne bahagia. Mekan sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Asdung karemangkin ngidang moding-dingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nesing pasti kau tetap kelahan. Bisubane mati mekejang mekutang, amun cukuku singidang kal mekelang. Arta brana tua senana, nanging boya tetujuan utama. Sugidana ke utama, apa buin ngidang nulungin nak wara. Boya jeung ngarep walesan, wanta tulus tiang aturan. Semeton sareng sinamyan, mugi manggih kerayuan. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Asdung karemangkin ngidang moding-dingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nesing pasti kau tetap belahan. Bisubane mati mekejang mekutang, amun cukuku singidang kal mekelang. Arta brana tua senana, nanging boya tetujuan utama. Sugidana ke utama, apa buin ngidang nulungin nak wara. Boya jeung ngarep walesan,
Wanta tulus tiang aturan, semerton sarang sinamyan, mugi mangge kerahayuan. Rekala sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba mekuranan pangaku neno baca sangat bakat sebetang nepukin reramane mecanda kadi ngarepan adi padi dadi kurenan beli kadina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kalmo bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai tugas raraman beline mau jalan kau ngide hati di angkul pemesun adine ada nakmu wani ane nyadang kurenan adine ane kayang jani konden sah cerai tebal rasa muan baline makajang peninggalan ketujuh kendewek padene jani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekado sabarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekado mapasa kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan baline makajang peninggalan ketujuh kendewek beli alam
padene jani rasa yang kerasa meku berblidak hidup kartu undangan nek kadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nek kadung mapasang kal simpan anggon kenangan. Yen tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkadena sosialita satuane pragat untuk kesugihan kuliah nurutin gengsine tinggi iloh rela cara dagang roti metanja barang iloh kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting iloh liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilah merasa GR pedidi direh buaya lo liu helah setok di sisi nak wanine bela bangga ngorte di sisi nak elone nakal nak ngortan nak lo sing lah harga diri. Iloh rela cara dagang roti metanja barang iloh kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting iloh liuman sasari yening buaya lo dengan pindah ke lain body nanging buaya lo
sedang pindah ke lain hati. Malu bangga lo, ilam rasa GR pedidi. Ireh buaya lo, liu ngelas setok di sisi. Nak wani le bunga, bangga ngor di sisi. Nak elo ne nakal, nak ngotai, nak lo singulah harga diri. Lugrel ide dane sareng sinamyan, boya tiangai kegaduhan. Niki gending wantah angin hiburan, boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal orian prestasi, Jani ngalih viral orian sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli.
Saudara, seiring perpanjangan Senin pemberlakuan malam, pembatasan pemerintah kegiatan memastikan masyarakat Pemerintah PPKM memutuskan periode untuk 31 Agustus melanjutkan hingga 6 September penerapan mendatang, PPKM sejumlah level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkapahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkapahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan, anten jalanan, bekejang undang, jamate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Lo hatin beli dagu lawa tua anggoni lo
persinggahan. Beli kenal ngajar agana dini, yen hitung-hitung konten liwat abulan. Udah alogati ira kejadian, bawa satwa jani ragam tunangan. Ternyata adik subengela tunangan, angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adi ngisi kekosongan, di saat adi butuh kehangatan. Beli dini main hati kebawa perasaan, beli sakit, beli patah hati. Loh, hatin beli daun gua lawa, tua anggon nilo kesinggahan. Loh, kesnan noheng kapin newek beli, mulai bling penjara pelarian. Beli sekadi bintang film nangin boya pemeran utama, beli tua dari pemeran pengganti. Ternyata adik subengela tunangan, angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adi ngisi kekosongan, di saat adi butuh kehangatan. Beli dini main hati kebawa perasaan, beli sakit, beli patah hati.
Ulun padu kalian Tuai manam semahi Moga si domangku Lak ke karya lampah itu Aksamo Tunong langku Ane nage sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Buddha kala ngupingin kaden betangare Jas tunduak memantra konden karuan demenin betare Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik Ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau serado lampak Lah Mungkin suwe kelawan Mangkiunang itu menadi jan panggul maniku Mengaran sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Buddha kala ngupingin kaden betare Jas tunduak memantra konden karuan demenin betare Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik Ajaknya mepayu saling dengkit Jas tunduak memantra konden karuan demenin betare Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik Ajaknya mepayu saling dengkit Sugelan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge
Apang tusing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mangdene imbang negelahang jani titipan ida yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen damang ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen metulung netulungin doane pasti luang hang jani titipan ida yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen damang ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen metulung netulungin doane pasti luang Gede sarang kudu sujati
ini Niki nak berjodoh di kehidupannya sana di umur. Kita jangan elingang ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskone alih kanda di belanjang Kaden lingorahang hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan larang mati kaya tramel aku berputaran nanging tangkil ngajak mitra otane pragat di swarga swargane di niskala apa swarga samping pak temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajak kukus meliti ketapian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan Kaden lingorahang hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan larang mati kaya tramel aku berputaran nanging tangkil ngajak mitra otane pragat di swarga swargane di niskala apa swarga samping pak temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan larang mati kaya tramel aku berputaran nanging tangkil ngajak mitra otane pragat di swarga swargane di niskala apa swarga samping pak temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajak kukus meliti ketapian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan
Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak muktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine untuk madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memikra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak muktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine untuk madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memikra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memergi pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahi majan ketibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa ngetelye puninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentane buta lan ngidang ngingakin seuripne kerasa petang Wentane lumpuh lan ngidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu Kebatang rasa pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa ngetelye puninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentane buta dan ngidang ngingakin seuripne kerasa petang Wentane lumpuh dan ngidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu
Nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelasing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Kanti mekengan aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugi, yen dadi todunas mekejang nolak dadi naktiwan. Jani seger gen tunas demasik engsap nuna sugi apedik, yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakan rogo sokang pasti lakar hilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, gede penyakit nih sakit gede. Ulian entuk kanti mekengan aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugi, yen dadi todunas mekejang nolak dadi naktiwan. Jani seger gen tunas demasik engsap nuna sugi apedik, yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakan rogo sokang pasti lakar hilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, gede penyakit nih sakit gede.